Babukele emakhaya siyanibingelela. Lo nivusele lawo kwemicimbi sicalaba. Ubha lapha manje amhlophe asedubha dubu nabazokhahlamba. Nguyelo lovela kwemadoda kulesikhathi samanje. Ngifisa ukuthi wonke umuntu othola le video kuphela enze ubulungiswa asubscribe. Ashayine notification bell abese uyayishare ke le video ukuze tofinyelela abantu abaningi. Dr. Cimbe sicela bakalona ukutholakala kamanzini enhlambeni. Lamhla ngitoveta nathi indvodana yami leti nzathu letikhandwe ngelicophelo lelisetulu. Lapha ke kikona ngikhuluma nabo somabhizinisi labancane ngibe ngikhuluma nabo somabhizinisi labakhulu. Ngibuye ngikhulume nabantu abatisebenzako nje noma labathengisa izinto ezithile noma yini letihlukahlukile. Ngibuye ngikhulume nemidlalo osebenzako nje thutha noma ngibuye ngikhulume nomuntu ongasebenzi. Kulekhasta lamhla kuyadzeka ukuthi ube nento yakho. Lokho kukwakhelwe lalabesaba kwethwala. Kodwa kona cishe kusebenze njengesethwala lethi akuwendi ngodi akuhlatshwa ngada wendiwana. La kunemuthi wokugeza la. Uyageza ngale ndvu lena na ugeza ufaka libisi ufaka nelcoins la kulelo live lohlala kilo. Uqele uthi kusuke onke emathundini amnyama. Ucele ukuthi tonke into letikulandzelako letimbi divaleke diphele. Uqele ukuthi kuphele yonke into lembi lekhunywa ngawe yona. Bese usuyacela ukuthi kuvuleke tonke into takho kodwa letihamba nani nemali. Khulumisa le ndvu leyo kanjalo noma ngabe uneliqala noma ngabe unani kuyawuhlipha konke bese sekulungiseka lempilo yakho sekumela ukuthi manje mase ugezile bese uyaqobisa ke ngale ndvu le. Ikhandiwe njalo bese uyagcubisa ke ngale ndvu le. Uqale ukuthi la ngihamba khona ngifuna bangibone. Ngifuna kubonakala njengelanga lebonakala mhlaba wonke. Ukhuluma lamagama lawo uthi ufuna ukubonakala njengelanga lebonakala mhlaba wonke. Tonke into takho madikhanye la ubambe khona makuphumelele sikhundla sithole emacustomer wathole ingicukela phambili ithole ceba uqede le ndvodza le. Emveni kwalo sekunange umuntu wekugcina lesimsebenzayo lengenza imphakamisi. Le ndokulela uyayithatha uma ngabe ufuna kuthuma indvodzide ikulandzela imali la wathi khona sikhona iyakulandzela le ndvodza. Uma ngabe ufuna semakhondom akho unayinye anze abe manengi yawendela le ndvodza. Uma ngabe ufuna ukuthi insango yakho bayithenge ngendlela ufuna ngayo ukuthenga imoto netinkomo iyakwendela le ndvodza. Uma ufuna kwatiwa uqele konke lokuqelako iyakwendela le ndvodza. Isebenza njengesethwalo maneke ihluka lokuthi yona ayisiso sethwalo awuphahli into thita wenda indvodza itengayo. Ihamba yonke 3 le ndvodza. Ayifuni ke abantu labadlalako ngiveta nje manje ngoba kunebantu abathathola imali nyalo basi imali bayinatha basathi bayenda nawu nale ndvodza itakutshela ndvodza ngisho usukulele ukuthi hayi le tax shop locaba kuyivula ayisiyo yakho wena kufanele uthenge imoto lenje itawufika imoto senzaweni leso wena kufanele wende nako wena kufanele ubolekise ngemali wena kufanele wende ini wena ufuna ukuthi uyofacea kubuta uqasho wena ufuna ini le ndvodza yesebenza iyaloko le ndvodza ihamba ngamadoda amabili. So umuntu ufuna ungaba noma ngabe ulive udak Dr. Cembe ayisendwa udak Dr. Cembe uphethe leyo mali oyiphathako ithi ayijule ngekuhlukana kwayo ithi ayijule nangehlukana kwebantu khona umuntu lo imillionaire nakayibhadala ngayibhadalele 1000 utayibhadalela 100,000 ukhona umuntu lo 1000 ne nakayibhadala ngazayibhadalele 20 rand ayibhadalela noma 1000. Ukhona umuntu ongenamali bawusuka ayibhadale 500 iya ngale tigaba talo muntu. So ke bantu abaphuthume ngoba le ndvule abantu labaningi sebayithethe futhi bashilo ukuthi bayabonga ingaze iphele phinde futhi ngoba ngimuntu lo busy
lesikhathi nasesengiyavela lapha kuyakha. Uma ubona le video nje ishayela dokotela enomborweni yakhe utatiko loku76 18 30 35. Nangabe ungaphandle kwelive utawushaya +268 76 18 30 35. Mani ibhale kahle +268 76 18 30 35. Noma ke uthi 00268 79920698. Yabonga mabukela emakhaya.